Nginibingelele-ke babukeli emakhaya. Namhlanje ke ngulukhona wakwaDlamini ngizonethulela-ke i-channel yethu ekuzoba mnandi kakhulu kuyona ezikaMaskandi online i-EMK. Lapho-ke sizonilethela khona-ke iy'ndaba-ke nje ezenzakalayo ngabe zithinta uMaskandi, ezithinta uMaskandi sobe sizethula kakhulu bese-ke siyabheka nalapha nalaphaya okwenzakalayo ezweni. Ngizocela ukuthi-ke ni-subscribe laphaya ezikaMaskandi EMK ukuze nizokwazi ukuthi nithole ngaso sonke isikhathi iy'ndaba esizobe sinilethele zona. Namhlanje-ke iy'ndaba enginiphathele zona kuke kwenzeka-ke la ey'nsukwini nje ngithi uLesine uma ngingaphazami la sivuke khona e-group yethu edume kakhulu laphaya ku-Facebook yamaskandi, abathandi bamaskandi, Maskandi Lovers, ephethwe laphaya umfowethu uMkhize, kodwa oke ayibambise kakhulu ubaba uMyeza nje ukuthi akwazi ukuthi akhontrole yonke into ngenxa yokuthi-ke uyayakhale ngokuxakeka uMthobisi umfokaMkhize. Sithema sithi siyavuka-ke ekuseni savele nje kwenzeka ukuthi hhayi igroup savuka ingekho-ke ekuseni kwangaziwa ukuthi yephi igroup. OMthobisi omfokasithole intatheli yelanga baze bavula enye ethi ayifane nayo le, baze bamfaka naye uMkhize ukuthi abe u-admin ukuze kwazeke ukuthi libe khona ikhaya lapho kuzoxoxwa khona ngoMaskandi. Kodwa-ke ngenhlanhla-ke usuku lithe lihamba emini yabuya-ke igroup. Bajabula kakhulu abantu ngoba uze wathi la uMthobisi umfokaMkhize besefonelwa ngisho nabaculi sebekhala ukuthi hawu igroup abakwazi ukuthi babhenefithe kangaka kuyona, la bakwazi khona ukuthi bakwazi ukuthi kuphushwe umculo wabo kuyona, bese bexakeka ukuthi uma ngabe bethola ukuthi kukhona okwenzakalile kuyona bezitshela ukuthi ayisekho. Okuwukuthi ama-group ngathi beyenzeka kuwona leyo nto leyo ngoba ikhona nenye i-group ebizwa ngo-Black Facebook nayo futhi eke yavele yabonakala ingasekho, yabuya futhi nayo futhi kwenzeke nayo ngosuku olulodwa lona uLesine lolu lwamhla ka-30. Alright, uma sidlulela phambili-ke into eyenzakalayo-ke futhi la khona la kuMaskandi futhi esiyibona iyinhle, kukhona omunye umculi osengene ebhizinisini lapho khona engene kwi-funeral plan. Lowo-ke uKhuzani umfokaMpungose phansi eMandaba. Naye futhi ufike ney'ndaba ezimnandi ukuthi usevule i-funeral plan la khona abantu noma bangalandeli uMaskandi noma balandela uMaskandi bengakwazi ukuthi bayijoyinele i-funeral plan, bakhokhe ukuze umasingcwabisane wabo uzokwazi ukuthi ubakhokhele uma kukhona isimo esibavelelayo ekhaya. Lokho sikushayela izandla kakhulu-ke ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi uma abantu bewabona ama-business opportunities bawathathe, ikakhulukazi njengoba sibona amaciko ethu ukuthi amaningi aba nenkinga uma kufika izimo ezinjengo-lockdown la khona basuke bengasenawo umsebenzi oqondile. Uthole ukuthi kufanele ukuthi baqashwe bayophefoma kanjalo kanjalo, abasakhoni ukuthi bangenise imali njengoba kade beyingenisa. Sikushayela izandla kakhulu-ke okwenziwe umfokaMpungose ukuthi uma kukhona ithuba angene ebhizinisini elithile. Singacela nabanye futhi abaculi ukuthi uma bebona mhlawumpe amanye amathuba ezamabhizinisi bangene kuwona bese bayabeseka abalandeli. Masidlulela phambili-ke futhi siphinde futhi sikushayele izandla kakhulu ukuthi Ukhozi FM kade lenze i-album lapho khona li-celebrate iminyaka ewu-60 okwamashumi 6 lukhona kusukela kudala kusawo Radio Bantu, Radio Zulu kuze kuzofika kulona Ukhozi FM. So into eyenzakalayo-ke bakhiphe-ke i-album where befeaturishe khona abaculi abaziwayo. Le album le bayikhiphe ngokuhlanganyela noLebo M. Base behlanganisa abaculi abafana noBaba Uphuze Ikhemisi, oKhuzani, oSunely, Wena Simi, yabo, uKings Fiso, DJ Vitoto, yabo nje nabo Black Mambazo, uNtencane,
Mlungi K, yabo nje bebaningi abaculi bakhipha ingoma ngokuhlukana. Seyize yavalwa-ke leyo album seyiphelile, shuthi nje umuntu mhlawumbe angalalela Ukhozi FM ukwazi ukuthi angakwazi ayi-download-e kanjani iy'ngoma lezi ey'phumile. Kodwa-ke bathe bekweyokugcina le ephumile ingoma-ke kule ngoma yokugcina ephumile ekhishwe uZulu Mkhathini. So Ukhozi FM-ke bashilo ukuthi hhayi babonge kakhulu abaculi abakwazile ukuthi basebenzisane nabo noLebo M, sebeyivalile-ke leyo ndaba yokukhipha iy'ngoma ezi-celebrate-a iminyaka ewu-60 lo abakhona Ukhozi FM. Sengiyivala-ke ngiyivala ngokuthi sibongele-ke elinye ibhinca lethu elicula i-hip hop laphaya, uBig Zulu. uBig Zulu-ke bafowethu uyinxusa la Brentwood, emva kwaMjikelwa uyena owaba yinxusa la kwaBrentwood. Njengoba eyinxusa la kwaBrentwood ensukwini, usephinde futhi wavele nje namhlanje njengoba kuLesihlanu waveza ukuthi usephinde futhi waqokwa ukuthi abe inxusa-ke la kwaKhavela. Siyayibongela kakhulu-ke le nsizwa ngoba siyazi ukuthi-ke noma ingacula umaskandi icula u-hip hop, uhlobo lwe-hip hop ayibiza ngenkabi rap, kodwa umaskandi uhlale ezincikisa kuwona ngenxa yokuthi uyibhinca naye ungomunye wethu. So sothanda ukuthi simbongele kakhulu, sibabongele nabanye abaculi abaxhasiwe singathi masibala singabala igcwama elisha lixhaswe uKhathi, uKhuzani uxhaswe uDMD, uKhuzani uxhaswe uJonathan D, bese-ke kuzothi-ke Imfeza Emnyama ixhaswe uViyali, bese futhi uNtencane uxhaswe uViyali. Ibona-ke kanye nobaba u-Ali Mgube naye uxhaswe abaka-Crowl, yabo. So siyababongela kakhulu, siyafisa ukuthi nabanye abaculi baxhaseke ngamanye amalebuli, bese-ke nabalandeli bese beyabeseka-ke abaculi ngokuthi bawathenge la malebuli. Siyabonga kakhulu-ke, sazolokhu sinilethela-ke iy'ndaba ezenzakalayo nje kumaskandi. Socela ukuthi usubscribe laphaya, uyilike ividiyo yethu, uyishere. Siyabonga kakhulu. Igama lami nguLukhona ngwakaDlamini. Ngiyabonga kakhulu.